području grada Loznice je prilično alarmantna. Dakle, u 6 naseljenih mesta imamo oko 15.000 stanovnika koji se nalaze na poplavljenom području, gde nismo u situaciji da možemo da im priđemo. Potrebno je podhitno podrška i vojske i policije, pre svega sa čamcima, ali i helikopterima, kako bismo mogli da dopremo do tih mesta i da ljudima pružimo onu neophodnu pomoć i u hrani i u pogledu lekarskog zbrinjavanja. Dakle, mi ćemo već sutra, u toku noći i sutra, pokušati da dopremo do tih mesta koja su sada u potpunosti nedostupna i mi nemamo punu informaciju kakvo je stanje tih ljudi, obzirom da su telefonske veze, putne komunikacije i sve drugo u prekidu i da je to jedan ozbiljan problem. Dodatno sve to usložava povećan vodostaj Drine i opasnost da Drina se izde iz svog korita i da eventualno poplavi deo gradskog područja. Mi intenzivno radimo na tom potezu i za sada uspevamo da kroz uspostavljanje nasipa držimo to pod kontrolom i to će biti naša aktivnost i u toku noći i narednih dana. Dakle, potrebna je podrška, potrebna je pomoć u čamcima, potrebno je izviđanje, potrebno je da dopremo do svakog čoveka i da vidimo kakvo je stanje, jer su ljudi, 15.000 ljudi samo u ovih 6 naseljenih mesta. Međutim, oko 20.000 ljudi je poplavljeno i do njih je gotovo nemoguće doći. Ljudi su i bez struje, otežano je ili gotovo u ovom momentu čak nemoguće dostavljanje i hrane. Ono što mogu da kažem, dakle, sva lica koja su evakuisana, ona su zbrinuta od strane štaba za vanredne situacije, njima je obezbeđena kompletna, da kažem, podrška i u hrani i u opremi i ostalom i ostaje nam da jednostavno dođemo do ovih do kojih do sada, nažalost, nismo uspjeli. Gradski štab zajedno sa snagama vojske i sektora za vanredne situacije je zaista maksimalno uključen u to, međutim, potrebna je dodatna oprema čamcima i potrebno je, dakle, obučene posade koje će moći da dođu, ali i odgovarajuća terenska vozila koja bi na neprohodnim putevima za standardna vozila mogla, dakle, da jednostavno dopru do ovih naseljenih mesta, odnosno da dođu do ovih naseljenih mesta.